Yamamo akwaba na breaking news bi atofom. Yana ye humre na yankofam na sisi a. DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamao akwaba. Yen sha kasebo na sene yemfa putupuru ekasebo ena emfa hyense emfa hyase emfama wo. Yen kopie mo e wo fra maten mekire voter region. Na krabetodwa e kire mu am. Ensublani bi ato ama eye kwantempon a ehwo no mo ne yefra no masikuma. E kwantempo a da ho akopie mu ho e de bepem krabopure matem kese no. Ensu atoya no mire yada no ensu framana no odenti ebunua bi e de aguku amekese no. Ekwan nasi ema obi ntumi nko na obi mpotumi ampa na enkurakura wodo so abempotem wo nyina da mekase nso na pa manfo dan so a aya ho semi ye pana kofitela bo anafa video no to Facebook na Ghana fo hunu eye potopuru amanebo atofo no yanko ya manebo nim wisdom sedo amadanche ne nko bisa ne sai semo ye sie ne mu kiremu pa no ene sei wisdom bra pedi majo mejo so nem popti sei bibia boko ba enjumu na aha hwera nye desa boyen kiremu enkrabotodwa kiremu sai sikuma ene no wo voter region make say ni kwantempo ada ho no be piem wo ho a be piem won kran no ensubrane ato emadua bi abu asikwan nti obi antumi nko bi so ntumi ma eme nkonkura ho do be ho de manfo do na danso apa ni mire ya emu nkiremu ni sei okay mi sha ye chifo ni nyina enanyumre ebo 4 anase infan se 3 eko 4 mu ena nchiu kakra sha seto de hunu se mfama abefemu mfama ni sha se na edua na ewo ukọ ho nkrofo amukwa akra eko ho sa kwanu so no edua bi ben de bia kosofo no wo no edua bi wo ho ena nkrofo so agina ho titoto nyama mfama abusa edua no atun ekwanu mu enti eho no ama ayedija kakra traffic abemu enti nyamia adum afina machines for minim so mu ye nadmofo mini bi mu kasa mu se agi so mu master na ankasa ba nsa na obetinya yi asembia no enti amanso no asenya makakra wo ho enkofo daya ebeben ebianasi ho mu no nyina ebu ebi mu ebu ebi so apa zingri na wo so efiso wo fi ho a ekuba kwa ade ase wo ho pa efe ho gbetikpo enu wo ho west nso no ayi nkofo dan bebre nya agro mini ukase tie de bia nkofo no beda no ebi ni ho dan na making kan wo ho a ese no ebru 30 oh dan baku eye 30 de ni nyina zingri na mudi aboso ni nyina afiso kra weza masewe de mu aya pa nti kwasofo ne de akire na se de tebe akina so baba wonchen ne yahu babia kwesi na adua na da kwan ma asatra no muntumi enyi mfiri kwan mu won omu hyase yi omu gusu twitwa da batenya de omawie omu nya wie ye omu hyase di ne ho adwuma enti de be kan se drivers no mu ba na omanya butre okay na enkofa accident bia ebre okay mini uka side na akọ se sisi ambulance ana se first response ebi so abedu askuma okay enti eni machines for na omu chadwa no omu gusu wa custom for na ga so abeka omu eni nfane se migration force ebi mu so wa okay yeah meda se pasa odi amado be so me kwaso ade akire de besi bia ne besa ba oncha baji mu nkire mu akire yo mate yamade boni wisdom sadwa meda otonkra edema DLFM kasebo ewo framante mekire voter region o kire mu se ensubrane atumi ato animle yada ama kwantempon a eda framante mu ye fra no masikuma bepie mu ho eri wura bepie nka bupure mante mu ne dua bia buo sikwan nyina ntia ahyenkafo mo nam ho no mo mmodem mo ni na ho every said yo kana wan hwe ni adim likaten tai bia na yantia sempre mmodem na wonam kwantempon so asikuma wo ho ni mpotem asikuma yes bo ho mmodem say kwantempon be hwe ye free senkwanhia sia ana say dua buo sikwan no ma akwana badie no emu aye dempan mmodem da ho som na yanto akase bone ko piem asante mantanum na nansen de beto dwa se ne baba manifuei ade abachi ne yabo obi tu akunom ade abachi na de nkranta atwetwe biti ne yaje omusika de free omunsamam ebi esense bio
Nianko piemu ewo kwada so onion market eno no Kumase Asante Mantenim. Na kabateja chiremu abemo ye wanya mvinhia na mako aduanu 9. Oyemba mani vendor ne dia de friend no dodo na de friend ye junior make so se ne dem. E ma nimpa bi ato na woni dem ho no makotwitwa no. Age ne kwade afiri nsema de ntia. Oyemba mani ntisika woni nsem de o ma baji sika na de akọ. Na junior yi enka de kirem se ono no ofiri edwe so onwe e wane mu ofiri Asante Mantenim. Na nankofo nya nim so yobi oya adwumaden ye pamba mani adwuma yi bi e na oje. Na wane mu kirem se anu mi de otwa mi o se ne dem onka bi mfa nhyimu oya adwuma wapom. Okwada ne dem ahu yanze nipa bi ato de ahye ne so. Ayasa agro ye ma se kan so ne ye ha abomade agya brante kwade afiri ne nsem a aya ho sem ye pam na nipa na ne hu de si akire mu sem anu mi na akracha ne de junior po adwuma no okọ no sika na hye ne bag mo de ko fie na mo susu sem abro ya 200,000 Ghana cedis sika 2 billion papa na hye ne ho amu se da bi sika ne mu dos papa ne senti o mbehia se sika we no omo sakanti junior de mekese no onka atiasefo ho bio awa sentimental akwa ho sem ye pan yanko ye ma ne boni the day at the Samuel ofole boato na nkra ni nyina so no yankwaji nkyeremu mi sa ne sei de asie no kura bi wom na mo nkyeremu emfa nso me Sammy Minia Adwoa mejo so bro na mpom design nyame adom na so nyame adom na enkra ye nsa ka fra sentimental kyerem sei kwada so new market owura bia ne din ede eye junior oye baba mani vendor enipa bi age ne kwade afiri ne sem no kura be ne wonsem we mu Minia meda se yencha ye tie ko nyina mepie mu Asante Mantenim so no da tuja no sa pepepe ene tie yanka bia nhyem ekame akoye se busumi ntemu die muma mani adwuma eku wa ase die omo mu ye adwuma wo mu die ewura na ye kwiti nkomo edi kan obaba ko a wokunfu ye bonichuku no tato na manso asamai young guy ba ko won so ye bonichuku ye kwada sole ya sabo ba kutiu e wo kwada so onion market won ma akoy Adwoa sempa 106.9 ye bo modern eko ye bia ye nua no akọ dan na otim e wo hono ma oye dwumadie se mobile money empo no se wo chire wa onya 1 cedi de watinye akọ yi efiri ho no eno kwe ape ekọ dru bia ye nua na tie no bro no edin de so July e wo kwada so sa na bro no ye friend e wo hono na bro ekọ dru ye ene ani efiewura o hono edin komo na ebusan se opanyini wada wo enka sei ene ache se ye nua be man eda ya wa so le mu betio akasa no se bu to ka se tuo pa dia onu die onyintum na mu do betimi aka ne se kan nipa de seni ene to ne binem she try ti se de o twa ayo na ntwe bi na se akoko bi eti no uwie ye pe no ana mo kikire ne nsa no edigu na chi ana mo kikire se gu na chi sa ansonwa na no na ode kasa ya nenu mienu ye kasa anyime do nsie eno so omutimi di ahoma anase sori tape ne bi ade kikire na no pampe ti se wintua no se ne be ya o ntimi mpu ekyechem na gaso bi ababaje no na no na gofo ni pomo di wie no na mze da bi sa na chede a ye be gisika no ade akọ ye gisika no ko wie a udan na kasa wu bia o de palo klase pa ni bi ede to ano no ye be sa fa palo ko no ade free dem no ni yetimi ede na gato e apuna chinempo obi baba ye hwa obaje se o akwasi kwame akosia wapie into anyone to say that oh me asa enko na no ana ni nua no ma ono mu ye adwuma ni bi mobile money vendors ni bi e wo Kumasi race course ana place no ye empatemu bantima empatemu no mu ye se fiti anano memenda anwumre ebebe si eye endura ene mede no omu friend phone na enko ekokora na onfa na tedi ombo modern aba fiono aba ba hwe eye nua ya ye kana se junior na mom ofri eye adjusu onwe Asante Mantenim eye ede nua no efra dwumadie de ne bepie mu e Kumasi kwada so na zense ogo ekitade a enko entime nge no nfa bonifo bi afanya sakwan so agye ne nkwa atulintem amana koya Adwoa sempa na play ni firu an e kasa no che se onu kra no ye adwuma wo security agency bia e wo Kumasi ase no onu kra no ko adwuma no betu ye na senkofo ba na betu ba hwe junior ni ade no bu za ade no so na Sunday ye kra ni ko adwuma no opon ba fie no omu susu se sika na wo no ho ne de aye 200,000 Ghana cedis sika foforo ni bi kra ana wo no ho a utimu se bibim se odi nkomo bi kire wo bi anaso wo ka asem bi kire obi de omi nua ne kra
adwuma no kora nko ye o na de ko ye ene ko metime nya di amount to na me ku fi nkupon ya adwuma kira ma baba to aso obi timi wu to di komo kire obi ana se oku isika no ana se odi ko no kan no bi wu ye to wa ko sika wo no ko so ntena che dia ne ko twa na ndem di sika no da no ana de pabodi fo yi sem no ka se die kuma se Ashanti Regional Police Command that ni akofa emono e da ko piem e ko borachi abanya le sadia na pe ko du fie na police for ebe for die e kame ko je so mu so ne die e de nya asem keto akura e de wo 106.9 ubewu na kira sem eno ana ya bomo ne ke ya bomo den se ke ne die mo ba mani wura na nkasa ebe di nkomo na cheto bibi nti e na se asem na nkasa ko die police for nsem na nsem e ko so ne die ke be ya ke ya fa won entwetwe kakra na kwansiri ya honom na busuafo efri eye eduso onye ebaye ne no mu edi nkomo de busa mo se bo mu ba junior kra no nkomo de mu ti se obafia le ti se nya da mo te se o se obi a ono no fri juma ba ade obehia ya na fun ene data wo so kwa dia obetima hye dem de wo de kra wo mpie na so onye juma kokko ye kra dia e wo ma weekend bia no obefi ba ko no sa cross me master ebe ye yi ti na kokko sa na bi ma de kwanti a ene dai anase busumi de nipa makom yensa ten mobile money for yeko mo tete Sammy me te wase na se junior na adwuma na waye ne ono ande mo oye obi adwuma asa sabla bi me te wase na se junior na adwuma waye ne mba mani nya ne dia obi adwuma na oye ni sa pepe ene tie ene sika na opon a ode kwada ono wankasa ne dem ana ode koma adwuma wura ni mia onse mobile money adwuma na yenua no ma ni yenua no memba no eye no kame akwese ezenze ona no atam se di mu extra si wo mo ti o diskana ma no de kofie yes obetu diskana kofie obi wo krampa na ona ni ha se oso se ne be ya account wo di se ne kwa na adwuma bi di se ne ka sai utimi kan nyina kire oni pa no phone so na so wo se ne de man no de kai ni de antimi anye nyina no ne pe no wo se wo di se ne de kofie di dunia ti di yes ta account ni nyina ansa na opon meminda no akofie baboni fo bia ko no akasa ne dem ade eyesi kan atu ni mprim ati kire ni sago na chi ene na no akata na no owie ne padlock a ode tum awa bonche no ye sade atum wa bonche na be obi ba hwehwe dem fo a oho no junior woni won ti sade dem bia san san echi ko na no na ni bia no mo kuma to race course o mo so mo ba mo ni bi e te so mo fre ne phone ani adade di die no eche se junior fa phone na se ekompo ano bo mo de se da bi e wo se chinchin ebupu nani ne ko he no ko bupu nani ko ye ye ede mojam ene mpa oda so ne de police for extra mattress no eni moja ni nyina ana de tu oye police unze police for bag bi o wa se ekwanse bi si a na de akone attempt pa na shem se de mo chire for eye pepe sa pepe o muso o mo fa ni nyina e de shem a ye de nyina no abe piem o konfora chi shem no ka se de ejemu mapa e kwaso police for ache ye bose ya ka akoma ntu ejemu ezan se ye fidie ye kan bi ewo mu nti no omba ye mu fam die bia na amatimi achi sa nkokukura etimbe di sa nyamna nchem enne na watch enne di weekend di ya ntia sempa every free kumase Asante Mantene Sammy ye beda se pa ye mbeniti na ye mfa nkomo no nsini me ya adoma akoso adi akire beto benkum nifa no ye besan ba ho no mabeje mu nkire mu meso medase amane boni a wote ne kan ne den e de Samuel Ofulubo ate no na tonkra Edema DLFM kase bo e wa Asante Mantene na obi oye maba mani di ma obi junior wanya finhia na duonu 24 years and a team sika won bag mu do so ntuma kwaje ne kwade afiri nsem ono ankasa ne dem behwe Facebook no so bra na behwe duona na da hai empa no so ne wo ho no mu a ya yere na pampe ne twetwa no awurade nyankopon sika Kwadwo banan se dia se ya to abawie ye ase nipa nkwada asem wokrum ha dodo mobile money for yesi afi mo be menti ya kramate be 9 adan Dabi. Of late, I'm saying woody and I too much. And that will be a watch now. Penny for Nancy for my tatana Dawson. Manti where Kakramba many agent or Wu Kruman Yasim Kuma. Baba here Brantia come say. You could be a bedinum and bear den and nam. Yachine Kuno one of them. It's a no moon to me, Gino Munja in Panana. I just say Ukuno. Where dear, what's a crazy word. Dabi. Sisi ade nyamye no ku bi ne nam okruma ande nyamye no munni. Esika yamre ni nti yanko yanim wai yanko yanim.
Yanto akasebo ne so na Minister for Interior Yemuntaka Mumbarak Eden Sama Betuja chese don shrine no da curfew no da wale ne important ewo North East region no se say de omatwe e de akwa anima ndadwo majibo so mene de to so du onfimpi mienu ne adonunum no se say de omudi free anaju no ndu e de akosi anopa no na efiti 10 pm ekosi 4 am enkane ne de naka 6 pm ekosi 5 am se say de omatwe e de akwa anim e de amawom wa bra North East Regional Security Council for e de omanu betu mu se de bi obi wo hono ma no ndi ni dwumadi enwie ye e wo ye no nsia ni mu ntom wo se omutwikwa anim se ne ebe ya omusu dwumadi omubedi no ebetimi aboa wom we no so afo e de to ahemfo ne nimpanifo omuka biewom ene yetemamufo ho nyina se omomomode anomoma asumdwe mra se ne ebe ya hawa wo honom no ombetimi ahye no maka sanso na ya akode a omaba ne se hwe no obi ayiso akode basabasa bia e wo mpotamu no wo awunnim na de akode ba akode dwuma ye be chewo ne de ye de obefa emra kwaso ye papa na emoma yetemamfo ne so nkoma komanto amoyam se ne ebe ya asumdwe ene ahomban monsam ebetimi akoso e wo ye wale ene ne mpotam se ne ebe ya enche krampo no ye hawa wo honom no ombetimi esi anokwan Yanto akasa wose yemfa nwuramam ewa adwade ensim na nim se yakopɔ ya adom akina da eno no eyo benem bosome de toso du baakom osofo no ene de omaga na sikasem anom Dr. Kesa to ba force nse de tie be yakopɔ bie ne pono kina de baba abeka kire Ghana fo omaga na yen akwa homa sika e de man fempem yenu ne yado nunum mum na meke se no empanifo a ewa amampani aka chaka se kirem se Ghana ban ebe hye omaga na bomra na obontoa apretumi so bebedi Ghana mampani no ena kwa kira yense yakopɔ ya adom na oba enefu edikan oha eni aduonu 120 days ndi oba pe o Ghana ha budget no na we be na betiti se hu na man ye hu atumato ye pam na sane ma hodo Ghana mampani John Dramani Mahama kaye no yakopɔ adom wade ne hu afofie ndi ne oye Ghana mampani ye hwe anim se akina budget no sane ma nyina be ye adwuma na nka beto dwa kire mu se yakopɔ ya adom akina wan hwe akia ne ken yi levi ebe etwom kabia adwa meka se eya me bodi na waka se twom kabia why nti Ghana fo ne hye no so ndi de kan ye yi levi twom kabia covid-19 levi nso twom kabia ena 10% e de ma betting tax twom kabia emission levy twom kabia we nim nyina ya de Ghana mampani wo twani nyinam se hu no man ye ho atoyen we ye nkra free Ghana mampani John Dramani Mahama na kache eba na empanifo asan ka se kirim se ade ba kwa na Ghana mampani ni ku hu ye paye eye vehicle levy no on na ye wo to bi ajeji ne kroma ebetwa mu se hu o kirim se no so se de tebia na bebo apa ne senti ekwa bia so no hwe asa to boot no de ebeba na skrama de gina befo kwan so me kire electronic way a ebeje obi ankwati na box mu ko giska na kina no akofo bi kobla ne saso kwa kodi ne se to o se onya ne sa akram ebio Ghana mampani so man boss wo ba Ghana for mu kwesi apon foforo no academic fee policy ade ba no bebo apa ma Ghana de sun fee o mo ye first year student o mo ko tertiary institution so mo ko amon so ebetwem kabia selfies ne Ghana mampani so obefa ne so nti se de tie bia no mo so twem kabia no mo se be kabi Efis Ghana mampani ka cha so about the 24-hour economy na ode ba eno so be ya dwuma tina se de tie bia no obepa hontoma ma Ghana fo nyina hunu say yes 24-hour economy no wote ase no wonkwa ne sent Ghana fo mo hwe ne mu yepam na sa kire mi say eye Women's Development Bank ne so eno so beba pa be bia nyuma ma Ghana man so de mo hotuma to munti sa budget ebe we di agenko budget in the Ghana formation so yakopɔ ya adoma kira we nyina no we loto se de tie bia no wa hwe beto pam na Minister of State Edema Government Communication ya Felix Ofosuku ati kire mu sem sane ma we nyina hwe ne mu kwan se yakopɔ ya adoma Ghana oso hwe yen sika sam so kasra to ban force be boni nyina kire Ghana fo ma Ghana fo hu say yes Ghana man panin John Dramani Mahama de oma we na niku ye hu ye panti yango na fo momaden futam so fo mu nsuom na mo manenje pa se de tebia no sa to awodo nyina Ghana man pe betwetwa mo so oman mo ho etimatom ti we de hwe ne mu yakopɔ ya adoma etina brada oman mo bete dene we nkra hodo a efri Ghana man panin John Dramani Mahama na kache ba ni medemu enkyere mu nyina ede eso mu Sikapa yanko ye ne mo kase bonu nti we nyina no betting tax na be yehu ohu wantwema abas na ne bebro ebe kokra Ghana man panin me tufu ansa ekina nya maaye nti mo ndam ho so se bet no mantwam a betting tax no madam fu bia o hye news o na ni bra abedi no zigi chen me de mebodi yo na de kra na ati se ya apa me de mebodi ya be wodi an kata so na ana no odi bia wo yi me so sin sra be hwe
Masa Martin say who make a salmon oh oh chen gidi Masa what the buy 10,000 be ko yes about 1,000 I'm not ban fancy kanshim adan Sikapa School fee dey so mate say on page am oh mo so mo page ko anim Yanto akase ebone so na ya de aban e de abetu dwa say ye school feeding allocation no si say omudi be free once the 50 pesos e de akotu si na che say 50 pesos pe ana aban e de atoso e de ama amofra na finance minister ya Dr. Kaso atoba forcing e de abetu dwa e kire say ya de aban dada no na ya de otwa once the 50 pesos e de man kola no shame na che say yeska kitu e bia nkosiampo entimi ntontu no susu say so omudi ko eye 2 cedis ebetimi aboa mofra no na chese 50 pesos no de aka woni minim say yenkosua ne meko na ebetimi abuo say ye de na ebetimi abuo say 50 pesos na mo ana ebebuo minim de opache na emu me ya de a o chese once the 50 pesos ne de embua ntinu say no o de akọ eye 2 cedis ana o kire say eye agedufo mo wa Accra Central Business District no and yet memfo a wo ho ni titru ni mabu no ya de obebo modin a se aban hyehye ye omobeye no ebetimi abo omane se ne ebeye a mabu no nso eba oman ni ma omusu benya bibi etimi aye enti school for de no mudie na bandis kan bi aka ho 50 pesos aka ho also de ka ho 50 pesos penifo no tu omudie omotum akese mprimpri yeah, to me move on the 50 pesos. I say once and 1 CD, ni 1 CD 19 pesos. Once CD 50 pesos ni ntonko so 50 pesos na be kan ho ni minim say no na be bua ma meko abeka ho so mo de beto pia wata so na anu mo minim. But sika ni bibi. Ye na ye homra. Ye ba be kwa ni gide kasiem na sem de bia pie fia ha. Na ye de atifo de awudam. Ye dan ye ho abasisi a. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu say wo apply for visa assistance a enfeli efri say wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa ama wo say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yetie ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afe yembo nra ni jede kase ebomo na emom muntie we embra. Some pim, Sammy pim, dreamy home, pim, Sammy pim, I don't know, that's it, you're Kwadwo, me na be Kwadwo, tell me, can't say miss you, His Majesty King Charles Otosomiensa any Apple Music for Ayaba Kwakolanche ya Kings ya music room as a playlist awoyi you know Enquires onyawo ya Commonwealth nimuna project na oyent no bomode atonsa e de frɛ ya Apple e de ba ya bargain ya Palm Palace sane be ya personal selection obeya wanyumu no ebetimi aboa afiwe ya Commonwealth Day no na ya artist otimi yi omonyom ya Bob Marley ya Kylie ya Minique ana ya Anushak Shaga ya City Nuhala za ya Diane Rose
ana ya oman Ghana mu die the legendary Daddy Lumba ano yi ne nyuma chese ni je semie papa ewo suan hu na wahu ewo afie twa mu nti na we mpo de hyeda enye wanwa se the legendary Daddy Lumba nyuma yi mpempem dom yesan se afie twa mu dinner party bi okoi na papai ebo omodin efra nyumi de ma ne ho achese o twa ne nas ekobe ni nti enye wanwa kra se watimi achusu mpempem dom by the legendary Daddy Lumba say odeka ne personal playlist when o che say enyum wo hoi etimi peja wo honhom etimi du akire ye papa sanso na enyum etimi kaye na ye bom ebeye nipa baako some pimp, time me out, pimp, extreme home, pimp, time me out, pimp, I don't know, that's it, just yet, Ken Charles wa ya guy pa o. Leniate pa ya guy pa. Ken Charles ya minshira won kwa so wate. O hesa ne no ne former first lady edi asane pa na nya sam keto. Sa e papa Charles gojofo so na nkasa na wa hu Ghana for na se o mun dan hu ni yi. Ajomo munim no wate ase krom ha nyina o ye panwuma Ken Charles e de kan project ho a ye papa Charles gojofo so sika e papa se ye boy ensem na ye nya view se ye boy ensem because ade papa ye nya mmianim nukure ni ai papa we de ye wo chawale ye tu chawa papa e bizade a waye no me ye mo ensem Daddy Lumba Eni papa we ensemba ye bode ama visa wonyomo ne de esofo me pai eti empempem etanwa empempem so do enti we Ken Charles we bra Facebook no so na mudi di asei e papa o ye guy be we Ken Charles ene ne yire ene empempem ene di Daddy Lumba nyum we di asei o US month ne so na o te Ghana ha na mo na se wo so mpeta Daddy Lumba asem dia na won so de wo hawo sika na mboa don't pay papa Sam dia na how so pam yanken ka dwenche ne ye monitor na yeta mana so edi anomeche biaso awagebo ahwe be shi asem ha na piaga che dumso budget cocoa price should be 60 million yate why Baba Mahama Boas no tell me say Ghanaian should manage the expectations on tomorrow's dumso budget. Greetings to all MPP executives. Me that say of a K or the free air coming come second new president no tell me say honorable finance minister to force tomorrow want or say day tomorrow day omo hear him say budget na be bam na Ghana for ni ma ko ye dia ma yate why Kofi Parliament no tell me say life is never perfect. Every solution brings a new problem. Say, graduate power, Sika. Or say, what's the buy Ghana man penia? And ye, how pa. How pa, the flag will be kuma apa. That's a pa, young Kobe, or say, I am young Kobe, or the free OT region, or tell me say, a betting tax in ye, or mupo munyin, ya better pass, and one you party, Masubaya Shapam. Nana Kwame, or Pasco, Newman, or tell me so very life. A difference home government hospital which me say Canada GM and NDC that Ghanaians are expecting cancellation of yield levy betting tax COVID-19 tax in the tomorrow's budget for 2025. Yeah, that's a power penny. Yeah, that's a pam. Ghana ya ba won chen ko poya do me chena finance minister. Budget and then I ready a friend and then o mekana Ghana ni makoma to yam. 0534050199 and 0593465565. The time na so to ba Bonitel no nya so mla so ne visa yemre no ekopam budget no manga na kwa mabo sika no o mampeni e de fa ne so afo so de hwe sika sam so atoba force na o tena wa ba de na hwe animum e to do ka do betwetwa ndwetwam anasa susu twam be ha dwenti won twen kakra nsam de na o ka de fa ho 0534050199 and 0593465565. Hello majo meju so opa akati di hie akachi this year ni wabo be medi senior we dey am need bonnet tell my mampeni obey budget na mo yan den we dey dadana offer dadana adifufuru bi dadana say we da say dadana say bibia nse san o
Masa bibia ni wa besa. Bibia ni wa besa. Yo. Oba ye ba be kan de so dadana. Oh, okay. Dadana. Ya dasi bebre. Once you bet me about 0534050 199 0534050 05934056565. Hello, Majo. Senior, we didn't have a free. Washington. Senior, my yente wa numre budget no dia na hwe ni say finance minister fa metuja. Ebi mu se dada no a o si dua mu bokwaku a ebubo. Nti ye nyina yentrem. Ye mo pa ye ntara ba na chi. Na niam ankoyi. Yo. Le yentra dada no a. Ene de ye obi adwe nkyire nti de osususu no na wo de aba na ye nyina yakoye nim. Ekoma ye nyina. Okay. That's it. Beso dasi bebre. Hello Majo. Nhyiraba. Sa kwade atama committee level me yente o. Majo. Meju so sak. O bo adwuma. Me da say. Yo, ochira yi levi yenyi. Okay. Na ye fra ni say mayen kobo besia ewo amanoni. Okay. Ana COVID 19 levi yenyi. Okay. Etuo na tonu emra. Okay. Na abusumi we mu a omofa tonu mra eno anu no. Me da say bebre sa kwade. Say won so wo ba ya me fa na call na ya sorry dwumade ni so 053405019 05934056565 unsa homa no e brenki ye pa. Hello Majo. Hello Majo. Yes senior Dixon Bada ko droba chima de kro senior me yenti anumre akura nya menshira o me da say bo mpa se o man pen mahama nia mo ma ni usam kania e bo mpa se o be ye ni sa ta sinketinga se yede da so beta so yi na to boot no de emra na ye me de ne se o be ye na aba efu kwan so na ya na fo ye ho ato ye me da me se me da say pa. Hello Majo. Hello. Senior me fa na kwala odi me be akasa free. Hello. Senior odi me be akasa free. Black Coffee Dudoa. Black am yenti anumre. But I change you when you feel why. How much did you cry and why the paper be on the Yana? When you feel. Okay. Yeah, Sikapa Michana, why? Sikapa jo so pa. Sikapa Michana. Okay. I was up on why now fan kind of listen ho. Mate. Afra for yesre enfrebu. Ufra yentumi mfa kwa. Sikasa ote wadamfo no. Oso wa chia pam. Ena sika yeda ye ho abasisi a na yemfa yi nka bo we ntu aso na. Ye ba Apakan je betena se. Na odi akopama so nsem no so e de aka ho e de amanti yeda ye ho abasisi a ye ba e de ye nka bo we be sore so na ye ba de aka chi no. Ye de ebeto aso e de amamo. Sisi a me ba sisi a. It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba na yamfa ye we nka boy ento aso na Apakan Gate metra so fa kopama so nsem no so emeto aso emfa amayen we eye enka ibo na eye chief mourners ene omo esi eye enumre nom eye aduana abusua penin Kofi Chirematen owadwokwa krobo abusua penin Dr. Kwadwo Agyei owawasa Boniama eno so na eye group chairman edema kasaprekon aduana abusua penin ona ye wonom kasaprekon chairman aduana abusua penin amponsa ono so ewawasa akropon ana openin Kwadwo Akwaboa na fobi tufohene owawasa eye asrewade ehonom na wowo Mr. Benson Mafo openin oba penyin esi Jesuam oba penyin ama aposi oba penyin ata Mrs. Grades awotwe Mrs. Victoria nkagbe Dr. Nana Editum Mensam ono eye financial letter eye Sanvic Mining West Africa eno no eye anafins very Reverend James Okwan oye subtendent minister at the Methodist Church Ghana ewo dwokwa sekit ena evangelist Samuel eye gura Methodist Church dwokwa krobo ena the Royal Aduana family ede yawo ene awreho de sigana fo nyina ne sem wanoma de nyina opening Ernest kwakuboja dodo na bon mrane se Kofi Yesu odaya wansori amekete papai wada na benkum so ya na oba kunafo oja na chire
ɛyɛ Mrs. Paulina Abra Techiwa Pojam na ɛma ɔgya ɔmo akyerɛ yɛ Ernest Bedu Pojam Junior afei Abele Mines wasai hɔnom na ɔwɔ ɛda Emmanuel Kwame Efum Poja ɔyɛ adwuma DLFM 106.9 Isaac Poja ɔno ɔyɛ artisan ɛna Dr. Dakas Poja ɔno so ɔyɛ business woman mekyerɛ dwadini Nana Kwame ɛyɛ Ba Poja ɔyɛ electrician ɛyɛ electrical engineer Esther Poja ɔyɛ fashion designer afei nso abusuafo no bi yɛ wafa Kwache wafa David Mafia ɛyɛ afia manum ɛna afei ama wo Kwesi Ahin wafa Bonza wafa David Kwaku Sedu ɛne abusuafo dodo na ka ho na afei nso na wafa CB ɛna afei nso na wafa asebema na wafa asema nso ɛyɛ Kofi ɛyɛ Kuma ama Kwachewa na Nafobi Kwaku Redum Sister Esi Kwesi Tiekum Sister Kesewa ɛna ya enim Abele na dodo na efrenom afei nso nananom mema ɛna man nyina nso ɛyɛ Charles Bedu Anderson Redum Blessing Yaw Efri ye Boja nkunim ɛyɛ nkunim Bedu Boja Anonyam Mensima Boja Adelaide Enunyam Tete Pascaline Boafo Tete Ɔhene ba Kwabena Ba Boja Mame Adwoa Techiwa Boja ɛna Roland Kwabena Boja ɛna fin so ensono ɔgya ɔmachi Mrs. Ama Atoma Boja ɛna Mr. David Tete ɛna Mrs. Enesina Sewa Boja na yɛ nhyehyɛ mu ɛna didi suwin na yɛ nhyehyɛ na kyerɛ mu sɛ Yankopɔ yɛ atoma wɔn de papa openi Enes Kwaku Boja dodo na friend sɛ Kofi Yesu beto mpam ɛwɔ efiada bosoma yɛ wome ne da ɛtɔ aduonu nwɔtwe mekyerɛ baas botumi ne da ɛtɔ aduonu nwɔtwe mfimfim yɛ na aduonu enum ɛwɔ dwekwa krobo ɛyɛ bia hɔnom ɛna dwumade no beto gya ɛwɔ fimfim mantanim saa nso na kwan kɔgya so metwa to okura no bɛkɔ so memenda ɔbɛnem bosoma da ɛtɔ aduonu nkron match bosumi yɛ 29th ɛwɔ fimfim yɛ na aduonu enum ɛwɔ dwekwa krobo ɛyɛ funeral grounds mekyerɛ ɛyɛ bia ɛno wɔ fimfim mantanim na mbakɔ sie ni sie ne de ɛbɛyɛ private defense ankrankre dodo na ntumi kobia busuafo na adɔfo kakra no betumi akɔsie papa ɛyɛ opening ns ɛyɛ Kwaku Boja na Yankopɔ yɛ atoma na yie no atade ɛbɛhyɛ no ɛyɛ tuntum ana fi kɔkɔ na me kɔsie da ne de ɛyɛ ne na asesom ɛno bɛkɔ ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ ɛyɛ krobo ɛyɛ dwokwa ɛwɔ fimfim mantam a yɛhwɛ no sɛ abusuafo nya adɔfo yɛbɛka yɛ papa akyi ne nyina ba mɔden yakɔpɛ no krabea kama na yakɔfa ne na asesom so akɔtoatoa so bibia tumi akɔ yie pa ɛde ama no mum yame yɛ adom a kɔsia da deɛ yɛhofadeɛ no nyinaa bɛyɛ fitaa white na abɔ no nyinaa kɔgya yɛ papa opening Ernest Kwaku Boja kwana bibia tumi akɔnkan yɛ panti wei DLFM fo nya ne yɛnyɛ fi sɛ yɛne ankasa ne yɛbɛma Kwame Afum na meka sɛ no ne papa da fam a ɛho bɛnyia sɛ yɛ nyinaa bɛkɔta na kyini Yankopɔ yɛ adom a memenda ɛyɛ match bɔsoma da ɛtɔ so aduonu nkron ɛwɔ krobo dwokwa nyinaa nkosi ne pɛfɛɛfɛ no bibia ntɔ din ti wei efiri Kwame Afum chance yanka kyerɛ Ghana de hye nyansa Yankopɔ yɛ adom memenda a ebedi anim ɛwɔ match bɔsoma da ɛtɔ so aduonu nkron ɛne aduasa ne nkosi papa opening Ernest Kwaku Boja ni ne kɔpɛ n'akyi kura bia kura na fi sɛ sabi mpirifo aka sɛ n'akyi apɛ ne nya ɔno ana ɛpam enti agyina wei so na animenu sɛ kasa wɔde nyina de asi kasa bɔm sɛ mufo no yɛ mace mɛbɛ yɛntwe ne sɛ mu ɛde ma yɛn kofite de ekopim wɔ Facebook no so ɛno ne me ne ɛbɛso mo nso ɛyɛ me Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me ne Adwoa Agyei fasa so Adwoa Agyei Sikapa wadamfo no so wɔkyɛ ɔpa enti bɔmɔde ana hwehwɛ n'akyira akwan na fa na ka wɔ lesson na wana ofili wi yie pam enti yɛsɛ sma Apakan da betara kopama so nsɛm atɔ dwan so da bɛsom yɛma mu nyina mo ɛne tia adehye DL Power Sports de ejawom dadel DL Power Sports emu ade ejawom dadel DL Power Sports emu ade ejawom dadel DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Juada gbe wotro mele gbedra no vinyo pe gbeto fi o wotro ya cha gamado
megba no sports ye me twobono yimenko anyu DL Power Sports update mede kuku no wotro ya yo madana grona made na amasia mepropomoto fio no choma radio adare DL 106.9 sports aya dimila ye me no me twobono tamade kuku no engba de radio alagia no gia anyami ganyo bi tuobole bo no ko Facebook YouTube gbekene menga bo hefia no yo gbekene be she wata shieku wake sports ne ba egbaji DL Power Sports update me kwabo fai gbekene ni ochamoko ni moko akemoko ni mofiamo ke radio afo DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live on Facebook. Today is Monday. We are back again to bring you the best of sports updates you get. Call DL Power Sports Update. So please call a friend to tell a friend to inform the whole family that we are seated live on DL 106.9. Busama menyina we so na mema wa joma wa kwaba kesepa enanwumre juada anwumre agudie momrante ya tenase agudie monsama ya kwakope ede akomasem fo watenase wajibre wu so asone so krojen entebeni nyina wa yefim ni aka ede osie mu odu otiefo editie se wote ohwefo edihwe se ohwe ena yen okafo nso no edikase ya kana ya tenase na ya yede ebane yede abeso ya agudie monsama ebu mfumpa dia dane ene adencheche o Ghana bibrem ene broni cross ya turidin DL Power Sports update abusia baby bia wo bia jijiju dem boko ya bon samane bede ya chichire ya besane mu ede egu odi ama na kamewona memfase da kase ema Lumba ensupa omo ena ede o musike so emuse emfa gudie monsam no emfa mro Lumba ensupa ensu abadwama so a emu ode emuti emu yakrojen Food and Drugs Authority ayen hwehwemu agye atum sende obepie mu Ghana na opensu emu ode na emute na onom na ko nipadua mu a ebe nipadua no adwuma na emfo ha obi amra ode a eno ani Lumba ensupa ebusia adie bia the brand Lumba is attached to it no. It comes with quality inti mema me nkwambre insua Lumba ena edin da so de it tells you say insupa inti insua obenom wa Ghana asese de eno ani Lumba nsupa fiefie mo mombobo jumedie bia wudi bia momfandi mo amotontonsuo eno ana monton mo amwodanso ma ne mpatem atadwomate de madam abanyameche eye sole distributor ewo dansoma ene mpatem mo be hunu wa Pietus Lane oben Lumba sport no dansoma ne mpatem for Monfrey Madam Abanyameche ewo 0557 349 401 0557 349 401 ofankone ne mpatem yeyi mumu ye Mama Vic enso wo ha mobenya bi ato na kache ofanko ene ensawom amasaman suhum ene ne mpatem asuboy mu nyina adeso mu nyina no Monfrey Mama Vic mobenya bi ato na kache 0500 680 783 0500 680 783 ena mo Lakeside ene ne mpate mu benya bi ewo eye nadum ntina metiase akache Lakeside ene ne mpate Monfrey number way 0543 296902 Lumba suparo pe bia to DLFM ya kache ewo nkran agbogwa junction ya ne Wisconsin International University no ena edi animhwe obo ran akache a obenya bi o de reception wono oba beto abayo bia no fefefefe tuntuntu na kama ne won fe bruta kachire no se ope Lumba supani bia to obedi wanim na wanya bia to friend numbers we na baby bia wo bia no empeni for the bibegu shemu ne ya beyi dia ma na ne opese wo ye bia no o de aye 0345 0 no wabo 5 miensa 274757 ana 0577 475343 Lumba super ekitemu na nwumre DL Power Sports update ye de eba from afar minu akwam yefuma eta echire ye de ensam no eba champion Kofitela the birthday boy osi onige nanso omo ye be 100 ni echire ono so edin ya to Facebook and YouTube DLFM 106.9 obetumi akọ na wakwa kohwe dwumadie no mi ameti akonya kesie mu etu jade nsam na ma no edi ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the blessed king so beto a emframa na edi kan yentie we ye ba ye besi fama tuja edi nsam no edi abro Apakan GH wode nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti
ya kaja gumane ya tuja na nwumre ede nsamna ede amade ya nhyase emfam fi Ghana mrantie si akan ewo amanone na otwi no omo a ede ball to atenam twatwa no ya mbo omo nkomo emfa nkyero na wuni yakọ ene Nhyiraba de abusua ya nhyase emfam fi the French Ligue 1 ewo France na otwi bobo kwa fen OJC Nice etna fi ema bobo kwa fen Olympic Lyon ekọ meka mienu a omentmante eni je 7 Black Stars of Ghana player ya fen NS Niamano on the 83rd minute and the second goal needed to atem twraw erema bobokwa ya fen Olympic Lyon omutumi nyanko ni no na mame monkomo na enhu se way and the third goal in the French Ligue this season erema Olympic Masa ma bon komo enso ede acho enne anwumre na yampiem ewo man ya fen Spain omo third division bobokwa ya fen Barakado omonso etna fie CD Lugo ebo meka polpol miensa emo motimu eyemieno na enije sema wasa game na ne se Ghana national under 20 player Black Star striker ya friend Jerry Afriye Endra na o making the debut michirema oboni first game ede amabobo kwa ya friend CD Logo ewo eye Spanish third division na ne first game no ono no di 2 goals no tuntrem ede ma bobo kwa ya friend CD Logo 7th minute eno nya ne debut goal and 13th minute no or the second goal ede twice wa in fact eye ni jesem na branteway goals na share under 20 or share Blasters ni debut or share okopie mu amana nso no ne first goal no ana ne first game no wetima bo first 2 goals ya bon command ya chawo nti otuado ma wani nkobo ewe na qualifies no onya call up crown so entumi anya bad Ghana Women's Premier League na watch match day 14 games etumi toja say na kokoyeye was Saudi zone Halifax Queen no match day 14 no omotina fie and the soccer intellectuals kotie 0-0 NPM police ladies and so any berry ladies eboy no and they almost say go no mompe enti akokoye 0-0 na Epiphany Warriors etna fie ema Hazakas ladies ekobo mekam no omotimu bako and Faith ladies and so tena fie ema bobokwa ya friend Jonina ladies ebo mekam no a omotumi etimu bako a ya bo nkomodi acho Northern Zone match day 14 result say na kokoye Sunshine ladies and so ni FC Savannah kotie omoche man bako na obi ahye no nko aka bako Tamale Super Ladies and Northern Ladies and so the boy no na obi antuma nhye go 0-0 NPM Fosu Royal Ladies etna fie ehye kan bako Prison Ladies antumi ante na afenso no and bobokwa your friend Druselit and so tena say ema bobokwa your friend no Kumasi Sports Academy ekobom ekami no ema mo timu bakwa yede enwonsam dia ma yampiem Ghana National Division 1 League no na watching games no yamfa result na emaudia match day 19 zone 1A no wa sore nantizo Tamale City 2 Royal Tamale United 3 wa Power FC 0 Yape United 7 Wale Catholic Stars 0 Victory Club Warriors 1 Northern City 1 and Auremo zone 1B na match day 19 no Tachima Heroes 2 Tachima Liberty 2 WB United 0 Tachima 11 Wonders 3 KAC Soccer Academy 2 Wamanafo Mighty Royals 0 Doma Unity 2 Bofo Akwatano 1 Zone 2 no match day 19 no New Adibiasi 2 Kim Faiza 0 Second 11 Wise 1 Asekam 0 Soccer Intellectuals 1 Rose Park 0 UCC Youngsters 0 Enzema Kotoko 0 Future Stars 2 Mysterious Ebusuandras 0 Park Academy 1 Sky FC 0 Seshi All Stars 2 Swedro All Blacks 0 Ena Elimina Sharks 1 Bekwai Heroes and so 0 Yemremon zone 3 no match day 19 result Oko United asasiaban yentija yete koswana ye omoche academy no ema King Palace etimubako na God FC 2 Atram Divisa 0 Port City 1 Kofodia Sempefi 1 Akachi All Stars 1 FC Nania 4 Abedipele team no omon nani Akachi All Stars eka na imo timubako Great Olympics ene Kotuku Royals ekotie obi ahye ne onko ekabako bako Rain Masters etenafie ema Home Stars kobo mekabako a omo entmante ena True Democracy ene Hwawa United kotie obi entuma mfabo Anthony Yonkwatrem 0-0 ene PM na otwi uram awo Division 1 League na games course no
no and yere won result no e de amount Ghana Premier League after 1 month echo break no esanse Nana Pole ewuo ni nti no Ghana Premier League is back now twin match day 23 no result say na kokoye da no eye memeda bobo ko friend Hatofok etena fie eche Young Apostles bo mekam no a omo entumante endro akwasiada games no eto so Asante Kotena fie che academy no Legon City entumante Kara United ne Basicoli Stars ekotie obi a hye ne yonko ekaba akobako Mediama Sporting Club ehye academy ansa ema Bechem United etimu bako bebia ni Ghost Star shebako Nations FC entumante Vision FC ane Heart of Lions kotie obi a hye ne yonko ekaba akobako ena Brekum Chelsea ehye academy ansa ema Accra Lions etimu bako Dreams FC anhyebi sanso Adriana Football Club anhyebi enne gambako etodwa enso Atemana FC wo bebia ni Dance Park no omo tena fie ema FC Samates 1996 ebo mekaba kwa omo entumante so far table wa Ghana Premier League no say enetie Asante Kodikan 37 points bebia ni Ghost Stars mienu 37 points Hatofok emiensa 36 points and 9 no Heart of Lions 34 enum no Nations FC omo 32 ena ensia Mediama omo 32 team saka no eto so breni nti no yentumi fa full table no emfama na emo mo Facebook there mo benya full table no na mo atuma hwe omo ada relegation zone no say enatie Kara United 16th omo 18 points 17th Legon City omo 17 points ena 18th tima waswa teams ni nyino twato no Accra Lions a owo 16 points a yede awon samde ama na otwe games ne kwawie no coaches ne ekasaye Hatofok echi bobo kwa ya friend Young Apostles ebo meka polopoli mienu a omentumate Abubakar Wata coach Edema Hatofok or say on the day no or born mrante na baso for modema omoboye na ne strategy bibia no mrante ne de adwuma na mmom no o ma winning still omo problem no akwakoye goal scoring omo create chances no goals no embanso still obeye ho adwuma na goal scoring problem a ewo Hatofok no abana wi Abubakar Watara has coach. I congratulate the boys before to say you do well, all the strategy we put inside, you working small, but this is our major problem, the scoring. When we created the chances, we didn't score, but I think at that time the coach work is finished. Now is the players' ability to score a goal, but thank God we take that 3 points today. We get 2 goals. We are scoring ability is the problem. I will continue to work on it and the fitness and everything. But Abubakar Watara coach Edema Bobo kwa your friend Hatofok after the game no and also born him rant na baso na Hatofok supporters kwa go permanent so kwhwa against no match ne ba na wi omo so kasa omo chema omo say inde no mono na enya bad na wosoro emrante na wonfama nso a omo de bobo no na ewosoro na Abubakar Watara why ni say no mema ne nso ha koso na to aso na Hatofok win the games no omo nye league enko Africa. So far, so good. The performance today for me is better than the one we play against in the one we play for MTN. Okay, yeah. Yes. If you look at the changes has also helped a bit because if you look at the zeal and the speed of the team, throughout the 90 minutes, it has never depreciated. For me, it's a very good performance, and a good performance always give you a good result. Hearts of folk fans ne kopie mu agopramane so no we ne nsama bidi tudwa ye de ama Abdulrahim former assistant coach Edema Hatofok na game no ba na wie no na ye bi sanse wadi ntwo has a bomb e kam you no went to me ante den aka and I say on the day no say o bobola wo hia nyama miensa wo game plan say be adwuma o performance say be kosro na wanya little bit of luck o say sa nyama makoma miensa nyina no game plan performance and luck no omanya na on the day na Hatofok better chin omo enti na nkunimdie no ekodema has no. This kind of encounter you need 3 things to execute the game plan very well, and better performance, a little bit luck. And today we didn't get any one of these. That's what I say, the game plan and player performance, and a little bit luck. We didn't get today. And Hatofok were better, very better. Even they had a decent chances even to score more, 2 goals more,
Abdulrahim coach Edema Bobo Kwefren Young Apostles ana watenenka na Bobo Kwefren asante kwetena fie Legon City se bome kamienu a omo entmante Dr. Prosper Natogum coach Edema Kumasi asante kwetko osi game no na enye easy mfama omo esane se yenua na Napoli na oben team ni yepa enti na team ni nyina no omo ye affected by Napoli wo no Nancy Yesukra ye jahim enti o mamrante ne te se nia esi no mo de show mutim bebre a ebe ha mo nti o de o mo di areho no o mo mfanto o machi kakra no mo nkobo game no se na ebe a kotoko money be koye o mo yesa no e no mamrante no se mentally no e se o mo ye ready no na ebo o ma o mo tumi ko wini game na mo no because of Napoli wo nti no na game no enye easy mfama o mo. Yeah, actually it wasn't easy looking at how close we were all to Pole. It wasn't an easy thing, but then we had to talk to them to understand that we cannot reverse nature's decision. So we still have to sympathize with ourselves and that of the family and the loved ones. But then once the FA has declared that we have to continue, they have to be mentally ready. So we kept talking to them that they should try as much as possible to reduce watching videos of him, reduce reading, publications about him. And once they are able to do that, at least they will not forget entirely, but then it will reduce the emotional pain that they harbor in themselves. And that was exactly what we did. Dr. Prosper Natogum Samson Yebisana say Emra Yenua na Napoli FIMA League no ekọ ahomejemu kakra no. And they are my back na affect mana and I say I affect you pa essence and game no boy and say wa wo hwe no obewu say omo sharpness no e wo fam omo pace speed ni nyina no na e wo fam creativity affront nso no na ensheda inistro omo create chances bi kura bobo to we a na nka on normal day no omo sharpness was ra enka omo ntumi emmonto nche nti on de obeka say league ne kwa omo gem no affect Kumasi Asante Kotoko na so on coach Dr. Prosper Natogum no o gidie so omo bo games ne to so kakra Kotoko ebe say nya ne fitness ne back. I think the league, the 5 weeks break has not helped us. If you look at the team today, we were not that sharp. We didn't exhibit that pace and speed in our play. I mean, we weren't that sharp in our build-up, and especially our creativity in front of goal wasn't that much. And the chances we had wasn't also chances that we should have missed. So, to me, it has had an effect on us, on the team. But then as we play some few matches, I'm sure we'll come back. I think the middle of the pack. Dr. Prosper Natogum ya twa so bisanse nyame adoma ukwade mone second 11 wise ekobo FA Cup game na sa game na mokobo no preparation ni anbobo no etisen no si o so moko game no with all seriousness and ebe ya o betuma win game no approach o mo Premier League games ni ade no so mo sa approach no and e de ko game no na necessary training recovery program bi se o mo ye no na o ma ye ready for game no Nyami Adoma Ukuada against 11 Wonders. I think we have to play it as if we are playing any other Premier League game. It's a knockout game, and in knockout games, you don't take chances. So we attach all seriousness to the game and make sure that we do the necessary training and then recovery program. We have to follow it, and then I'm sure we'll be ready for the game on Wednesday. Ne krakram no ne yebisa Dr. Prosper Natogum se kotokwachi ta for ne den na oka chiro na Dr. Prosper Natogum se oda omase se omo ba behwe game against Legon Cities na Napoli wo no ya de na mom no bibia mu no Yesu kura ye jahim na emra Yesu na Napoli ne still na no odi akotoko game no ayi omo mra no omo behwe na omo entire team na chi sana be ya ombetumenya point awodo na omo target for the season no ombetumi achieve. I would like to tell them that we thank them for coming today. It still hurts though, but then we can't do anything about it. As we still mourn our brother, we should try as much as possible to also come to the stadium to support the team and make sure that we get the necessary points to achieve our target for the season. Dr. Prosper Natogum, a lecturer at UCC, University of Cape Coast, Osanso Ekochi Kumasi Asante Kotoko, and our watening cano, Said Adnam, a Legon City's assistant coach, or say, Oshe 2 goals now Kotoko, Esha Omona,
enye chances papa bia na kotoko e create yo na ohwe go na kotoko share na individual brilliant awodo na kotoko edi share go no na nka ne mrantie no tactical awareness ne nyama bi omo ye ni ya enka kotoko entumanjo ya sha wona pebi papa bi ka hwe nyama oka yentie side adinam. To see the 2 goals that we conceded, this were not chances. It's not like Kwadwo played better and they created chances and they scored. They are goal scoring opportunities and they are just goals that comes without creating the chance. If you look at the distance, I see they stood and shot and got the first goal. The first goal. It wasn't a chance, it was just an attempt, and unfortunately it's an error, because if any of our defender closer or midfielder had closed him the space, we don't have gotten the space to shoot. Nia side adinam pa kira ne se Kwadwo amobo papa bia na emom no omo na ye mistake e ma Kwadwo she na football no so obi anya mistake obi be she ya sha ona pass papa bi ka tie nsema ogiga ga o de mamu mpe bibi nye mo be wan asem akọ relegation na side adinam etwa ne samson ye bisa no se mo next game na mo abo be na mo de kom na o se omo be ko na omo akọ correct mistakes awodo omo ye our drawing board na omo mistakes no omo make sure say next game no omo ntumi enye no ma planning ahead of omo next game omo bebo na omo next game no omo the different tactical approach and ebe ko omo next game no Said Adnam Lagos City's assistant coach. We'll go to the drawing board, observe our game, the videos, and see the errors we made in this game, and plan against the game ahead of us. But the quality of the next game we are going to play is different from the quality we've seen here, so it's going to be a different tactical approach. Said Adnam, assistant coach, Edema Bobo Kwa, your friend Lagos City's Anna Watenenka. Na Ibrahim Tanko, your coach, Edema Mediama Tnafi, Echi, Becho United. Ebo my kamiensa emo mutimu bakon Ibrahim Tanko Anyas Mediama coach or say na a very good game at the moment. First half na kombe to match 2 or 3 goals more. Na mo ni nyina mo no obeka say a deserving win. At my Bobo Kwa your friend Mediama Sporting Club. Ibrahim Tanko Anyas. Yeah, thank you very much. I think we have a very good game against a very good organized team. And I think in the first half we should have scored 2 or 3 goals more, but I think in the end it's a deserved win for us. Ibrahim Tanko Anyas, a coach at the Mabobo Kwa, your friend Mediama Sporting Club, and a Watenenka. Yam for Fieninsi, na yam proper chirika krebi wamanone, na yam kwadia uremo, ewo Europa, the top 5 major leagues in Europe no, and na enyumreno, a big games abekoso. War English Premier League no ewo English abrochimemo no ebo enwumire no otwe wo ko friend West Ham United omoni Newcastle United era edebebo ani nti we no the Battle of the United na ebaso was Spanish La Liga nso no ebo enwumire no otwe 8 pm Espanyol ebetena fie na omoni Girona ede aboani na Italian Serie A ebo simaduana num apa nonson 7:45 Lazio ebetena fie na omode Udinese ede aboani a yede enwonsam ede emawa enye enkolasem kra enso ewo na urem ewo English Premier League numa PFA Professional Footballers Association player of the month of February no omode ama Egypt abrantia Osina Academy Liverpool your friend Mohamed Salah Tishanes family say PFA player of the month of February no Mohamed Salah ya no omode sa award no ede amana yede wonsem ede emao na Nike na kit sponsor ede ma English Premier League team your friend Liverpool na Liverpool say tin-ton time omone Nike awaye no abawie na Liverpool and Adidas assigning lucrative multi-million dollar deal a partnership deal and then Adidas and be provide a kit area Bobo Kwa your friend Liverpool and they don't want somebody amount na deal no ebesha say 1st August 2025 into Liverpool a movie from Nike to Adidas na washanen so e dia mamia enye asem ketwa opiem Germany akwara wesu bia piem ball obono your friend from vet obone ball e de ma Bayer 04 Leverkusen o Germany ni arewo samene say na otwin bobo kwa friend Bayer Leverkusen omo game omo boy no from vet akwa kupra wenya ligament injury e won right ankle no
Now for several weeks no abrantie friend from vet ebetena fia ontimi mbobo emfama bobo kwa your friend Bayer 04 Leverkusen enti omo Champions League return game na watching omo ni bobo kwa your friend Bayern Munich ekobono from vet e plantino ontimi mwasa game ni bia yede anwon samde ma ukuada ampaye bega na Atletico Madrid ebetena fie na omo ne Real Madrid e the UEFA Champions League round of 16 second leg e the abani UEFA pen for akwakwe yi referee of Poland enti oye Polish your friend Simon Masiniak say omra na obedi sa game na yede anwonsam edemao na sa game na ba so no enigesam for Real Madrid and say Antonio Rudiger center back oye back was started training Thibaut Courtois goalkeeper onon si back was started training emrantie mini Antonio Rudiger and Thibaut Courtois munyina no ebetima bossa game ni bi e de amabobo kwa ye friend Real Madrid ne krakra na ye kono Robert Lewandowski a Polish striker obon body ma Barcelona ono so no na se we pra kakra na mum no enije sam for Barcelona ne se ono so after training kakra with the group in there and on start training e likely say ebia Barcelona game a omo bebo against Benfica no Robert Lewandowski ebetima bossa game ni bia ye de won some de ma ne ye de nsam na si na yako na woso no ababeto aso edi amao senior mo set Kwadwo Amoa Mayanga yes senior Mayanga yes me godfather enewo na godfather na nwumre mamincha wo hwe wo Facebook yes senior mo set Kwadwo Amoa Mayanga wo ye head of sports e wo 9FM ne 9 TV e wo Winneba godfather o hwe na nwumre mamincha enso so wo na Mike Kofinyame onso o hwe mamincha from afar kwame afum ataichire yede ensam no ede ebaye na afenso no Kofitela ede yen eko eye abefo ntintan kese ne so YouTube ani Facebook no unya bi enso ehwe ewo honom na me amede ensam no ebaye no edin ameje so no eye ayenso ano de hye Apakan GH the Blessed King me amebra penny Mr. Kofi Ayinu wo ayenso ano so ate wono wife Sister Mary mutie minchiam enso ewo ena Isa Omotoyozi a Shaiman Washington onso wutie ma minchia ye ko nyame adoma ochena ye tinkwam na nyame amba ye bese hia biom awoso is up next ya kra obibia